Namna ya kutengeneza simu iliyoanguka kwenye maji. Nawasalimu nyote, kwa majina ni Seti. Katika video ya leo nataka kufundisha namna ya kutengeneza simu yoyote hii ya mabutton ambayo ilianguka kwenye maji. Unaona hii imeanguka kwenye maji na ukiweka betri inawasha taa peke yake na hakuna mwanga kwenye kioo. Kwa hiyo sasa tunaenda kuitengeneza. Acha tuweke betri kwanza uangalie. Tukiasha haiwaki. Kwa hiyo tunaenda kuitengeneza. Fungua simu pole hapa. Utafungua. Tunakukumbusha kubonyeza kwenye subscribe button ili uwe wa kwanza kujulishwa wakati tunaweka video mpya. Wakati tunafungua hapa, utafungua pole usije ukaharibu kioo ama display. Kwa hiyo sasa tunaanzia hapa. Ukiangalia vizuri hapo kwenye njia za kioo kuna maji. Simu haiwezi kuwaka wakati hiyo maji iko hapa kwenye hiyo njia. Sema tunaenda tukapanguze hapa na petrol. Kisha maliza kupanguza, tutacheki kwenye kioo tuone namna gani. Tunafungua hii plastic kwanza. Unaona hapo maji imefika kabisa. Simu imeanguka kwenye maji mengi. Kwa hiyo inaonekana maji ilifika kila mahali. Ndio maana tunapaswa kutengeneza hii simu vizuri sana pole. Tutafungua hapa. Taangalia vizuri, maji inaonekana kila mahali. Tunatoa na hii carpet, hii karatasi ya matushe hii ya button. Tunaifungua. Yes. Hata tukishafungua na hapo kwenye mabutton maji inaonekana, mnaona? Ndio maana simu haiwezi kuwaka. Na hii yote ni maji hapa mnavyoona hivyo. Na ndani ya kioo. Tafadhali wakati unafungua hapo kwenye kioo, pole usije ukaivunja. Ukivunja utaweka mpya. Tukiangalia hapo tutazoom kidogo. Hapo kunaonekana maji kwenye kioo. Ndio maana tunaona kwenye kioo ina ndani vitu ya nyeupe. Kisha hii yote ni maji, tutapanguza. Hiyo ni maji tunaenda kupanguza. Wakati tunapanguza hapa usitumie brush. Wakati tunapanguza kwenye kioo hakuna kutumia brush. Tumia kitu kingine. Kama mimi nataka kutumia, utaona hapa. Tunatumia hii. Unaweza kutumia kakitambaro kazuri. Kwa sababu ukitumikisha brush utaharibu. Usitumie hii brush. Ukitumia utaharibu hapa. So tunaenda kupanguza hapa vizuri. Napanguza tu pole usije ukaharibu. Tunapanguza. Unaweza ukavisit website yetu ama tovuti kwenye www.igttechcollege.com. Tukishapanguza hapo na hapa pote tutapanguza hiyo maji toke isiingie tena. Na hapa kwenye mabutton, hii hapa kwenye screen nini, kwenye housing unaweza kukuta maji nayo utapanguza. Tukipiga hivi unaona maji inatokea kwenye hiyo mabutton hapo, keypads. Kwa hiyo pote tutapanguza. Ukishapanguza hivyo, hata kama ni mingi sana unaweza kaweka hata na hiyo housing kwenye jua, lakini kioo siweke kwenye jua. Ukiweka kwenye jua itaharibika. Akosi kama jua kidogo, nayo unaweka tu madakika fulani. Kisha hapa tunaenda kupanguza kila mahali, kutoa hiyo maji ili itoke kwenye board. Hii naenda kutumia ni petrol. Hapo nitatumia brush, hakuna shida. Usiweke petrol kwenye kioo. Ukiweka petrol kwenye kioo utaiharibu. Hapa tunatumia petrol. Sijueje hapo kwako unaita namna gani, lakini ni hiyo petrol ninatumia, ama mafuta ya pikipiki.
nayo inaweza kutumika, haina shida. Hapo tunapanguza kila mahali, utapanguza kila mahali. Lakini kuna wakati utakuta maji imeingia sana, ndipo tutatoa hiyo karatasi kwenye ice, tunapanguza hata na kwenye ice. Ama tunatumia air gun. Kwa hiyo sasa tunapanguza kwanza ili tuone nini kitatokea. Utapanguza vizuri. Ukumbuke kuna simu ambayo utapanguza hivi na kataa kuwaka. Hapa itakuomba kutumia kama mshumaa unaipatia moto, na hivi tutawaonyesha. Kama una machuma ya kutosha ndio tutatumia hot air gun. Ukishatumia inapuliza moto hapo, maji yote inatoka na humo ndani kwenye IC. Lakini kwa sasa tutaanza kujaribu tuone kwamba shida imetoka. Kama haitoki ndio nitatumia hiyo metode ya pili ya kutumia hot air gun. Wewe ya muhimu endelea kuwa nasi. Utapata masomo mengi zaidi sana. Wewe utakuwa nasi tu, bonyeza kwenye subscribe ili ujulishe wakati tunaweka video mpya. Kwa hiyo sasa tunaenda kujaribu tuone nini imetokea kwa kazi ambayo tunafanya. Taweka battery. Wakati nyingine kuna wakati utakuta na battery imeharibika, na tutawafundisha namna ya kufix. Hapo tunafungua, unaona? Hapo simu yetu inawaka vizuri. Kusema hakuna shida nyingine. Hata kwenye kioo iko sawa, kila mahali ni sawa. Kwa hiyo sasa endelea kuwa nasi. Usisahau kubonyeza kwenye subscribe ili uwe wa kwanza kupata video zetu. Utapata masomo mengi tofauti, hata na kutengeneza hii masimu kabambi za smartphone. Yote tutajifunza. Haya, asante kwa nasi. Tunatoa hiyo kachafu kwanza, kunatoa buchafu yote ili wakati customer ama client wakati anakuja kupokea, mteja wakati anakuja kupokea simu yake, akute kila kitu ni sawa tu. Unaona simu yetu inatumika, haina shida yoyote. Asante kwa nasi. Bye, tutaonana